школінче Максимова Надежда Константиновна чуваш чергебе литература варендегене. Шешпіл миши, чуваш аджине. Пәлдер мана таван шыржылым, хожан кыдардын халықна. Хучыргіне ховат пертмешкен, тенжене килне ылына. Ковар чергелле, чуваш аджи сасуна бар. Тұқсам күнда сана кедеші, килсем, еспор шукмар. Часырақ келсе қыватлы керчі, чыважын қабыр чергене, шундардыр шулынлы кыварлы, чергю шинзен черезене. Әмірлеге ядусан юлі, Шубашкардан кавал таран, шербю, чикме, едерне урлы, юрру сасые кайзан. Чываш чергиысты, коварлы, черю сизы ченине, шанадым, әмде устрадым, килин тенжене.